Ahwefo me mama kwaba edi by emergency Ghana TV so na esi DNA edi assemble ba na ne story ayen saka e wo fidie mu hase ne maame edi na hwe sem abepie mu e wo Lawson TV on MFK edi nkomo na ebusua asem we die eya asefem ye maame se ne papa na ija no waye na adwen so de ne ma ebetu kwan na papa no edu airport no si we die ese me ye DNA ansana medemenkwale yi akwa abrochire na okoye DNA no na ohun se maami ya no de ne story abepim e wo hase no enye ne ba na sisia no we yi nani edi ama nani nti odi aba bepiem e wo fidiem hase yempa ne papa chow na eja se kakle bi kwa no beso edi egu nenum kwa na obeji atum nti yensem ne enko hwe video no ma channel so be subscribe na wa like na do comment so edi aba comment section as yenko papa mba chete saying me adomo ye fro saying pa che fe ba blasewa okay mam se wa no pa de na de onam anope de boko na ye na no ya wa da me de ma asem bedam na ne mo yes me ba che ne eye dwoada enti wasem a wo de ba ye no ba pa me ba che ye tie o pa cho me de papa ne ba ye eye papa owo me ba asase isu oye se ko ye DNA na obefa ne mani bi akọ na eja ye ma me a ode ba asase isu onti ase tie ye de ya amfa omo de e fa na omukọ ye na me besere mo se mo ni papa ne be kasa mam say wa o case na ene Monday mesre wa me yemfa gudie enhye na wotwe na se obapa wasama de ba ye na yasem ani enyan emu ode wanya mfesen pa cho nyambo a match menya 40 match mu ne we 40 years wono papa tena o papa show 40 years ni akoye DNA wo se wonya ne ba wo ma me nso afiri mbeka wasama wo de wonsa ne namonsa ho na wo sere enya asema wani abere on wani mre enti oba kentene wo ho na mo ani mre ne ka asem no na asem na ye ka no enya serious asem eya ni bere sempa wo ma me afirim papa ma me de ne kira wo se o papa nie one wo papa no se nya me ba ne at the age of 40 what they say eba ne se na papa se nya ne ba no DNA approve za pacho yeko akra ne koyeye na me wo no mo frɛ me phone so ka che me se kwa be na fa so amokɔ akra ekoye DNA because se bibia ma DNA ho asɛm mmam nti ba ne sen na mokɔ akra ekoye DNA fa ne ba ne bi akwantu sehwi US mam se wa no pedi obe mama bro oye so be fa ne ba ne bi akwantu amano ne ene tu sa DNA no na se wo papa ye se obefa ne ma akwa abrochire ye US ene o se mo nkoye DNA mo ye DNA ba ye no ne ma no dodo ye sen pacho me ma 7 me pe no ba wo papa ma ye 7 nti 7 ni nyina DNA wo nko na prove se wonya ne ba nipa biensa na amfa na omo de fa ye ndo mu ni Ghana okay na se enipa 7 no emu 4 DNA na prove se papa ne ma but emu 3 3 ni ye different mothers and answer 3 no so mo ma me ba ko eya mama no nsi na wabam why 83 no mu nyina ye ba ko and answer difference wo mu ba cho ba ko wo mu ye different mother na me ni be ma so different mother anti wo nu nua be ma ni nyina DNA say papa ne nya ne ma ne mo serious mam say wa asama okay no kre nya ntro bi na bia wo pe twa to papa so pe bibi nya ntro we are sure say DNA prove say o ma mem o na ye pani ana say unua be ma no eti DNA results ba ye no unua pani negative nya o papa ba wo a wudi akire a otoso mienu so a enya o papa ba ena ba ko kan so ne ma me ye different also ne ma me we ono so ne ma me ewu ono kwa na ye pani we mu kwa oba na be ma nti ono we on de oba oye no ho ade matese se obefa ne ko akwantu to ni Ghana eno so country ben one te country kro no na so ono so de ne kwa ama no ne te saka wo ni unua be ma ne nko na mo Ghana ha unua be ma ne we pacho oye busu fe se na adwe mu kana kakra unua be ma no ade DNA ne ba ye na e prove se enye papa ne ba no eno nti na adwe mu kan no ana se e ba ne sen ene pacho mintime mo ye DNA ne wi ansa na adwe mu ha ne ba serious e di sen pacho that time ma wo keto ase me be timfa se be 10 years 15 munie wow mo ye DNA no e che ansa na unua na adwe mu ha ne ba
emu ho na nche bia that's a bit me as a shock ebia ni yam hye no shock no wo papa koye DNA no anya mfizin pacho that time na me was 30 plus na we twam 30 years when he Freddy one na ma me kire o se oyo papa me ma me pa de nyame anim ni na me swanti me hu ni da okay that's a wo ba nyina na ma me afrim pacho me hu ma me da nti sa wo ma me be kire o se we no papa wo ba ye na wo papa na be hu no wo ne hwan na tenai me ne me se wa mo ne sa papa side asem ni mo remo abusia eti wo papa akoye die na minim se wo kọ embassy ni ade die ne no normal se wo ye eti wo papa ye die na wie wo hu se wonya ne ba no wapam afrifia na ta choda mitini fie wa hodwo esi ye no o ka chem se ne ma wale die mi mfrifie ho ba na mi hu se esi ye nti no pam after DNA no ko ware after DNA no na ma ware no ka chem so ma ware die mi mfrifie na menya me ware we ye ndie efie wa na mete to di gina so na ma me hu se no ana sa wo ware ansa na mokoye DNA no me ba choda bi na menya ware mo ye DNA ni wi ansa na wo ware ono na beji utiri nsa pacho debi nti ye ho de ma hwan aware nim no ka kire me se ompene so ono no ye se nka mekọ akwantu ma na nka me ware no ye se ompene so na me de asoden ekọ ware ye nti ware ne de na chese wo papa de uko school school de nyame anim no hwe me pa secondary school SS boarding na me da boarding house o hwe me nti after SHS no ko yin after SHS no home emu wona no ye se o pe ba bi di me agina nti after SS no wan ko ntoaso bia no tertiary after no so one try se bia apart from so de kwa ama no ne no obepe bibia ya ama emu wo no ye se ko de mi wura police okay and am me ka kire ne se me de mani nje that time na se me ne internet mu de kakra ye de e wo ho bogaba tina me se mani nje bogaba se wa enti wo papa so de ko police na so wani nyi police ho enti wo nko pa chwan na me brothers mo ye se ne omo be fa yakọ akwanturum na ma ye tu sa na mo okay now after DNA na 30 plus say omo wanya 40 kura ne sa say ye wura match mo wo no papa tena say as eja ene oba adi nkomo say bi eja eme ma me afrim te say wo ka sanya oba ne me a hwan na me ko bisa ne say me papa wen wo no papa di san nkomo no papa ne de Ghana ha de ne ntesa nanu ya no bi kura ka kire me say wo papa aba na mabechia no na ma me hu say wa ba wo okay me friend kura wo outsider no on receive me timete say wa ba no e na mam de ahon prepare say me de ma asem ba abeda mo na mo ne na ama me na me nim say wa ba wo papa friend ne say kwaku say kakari e na wo nso e friend say abna say wa na say papa na ntu din edin a ode ma me de na friend me abna say wa kakari nti say wa yi kakari na free so ana kakari ni wo so nti say nka obodi nyina obi a oba be pre eja na eja din ode ma wo so a wo mmodi ni me ye hu say kakari ni ka odi wo Ghana card kakari ni wo so Ghana card full name wo so ye den dinosaur wa kakari enwa na nkwala bremu nyina we bisa ma me abusuafo nso ma me abusuafo no that time you sana me hu me ma me ntineja abusuamu nsam de Debi unyini ye wakoye DNA what you say me wo fa eme ekọ no ho e pa achew e ma papa ne ka so waja amanaka and so still me hu ni ye na wabisa busuafo ne se e bia tete asem da bi atwamu wo mu nsa na ma me no obi wo ho e bibi sa si ye emu ho no me ma me nua ba akoba oye na o se ma me de o te ase no me papa na no ni tu anamo no hu obia sa nipa no ni Ghana ha ko Ghana ha ma ka me ma na ba kasa ama me hu o mam se wa kwantu ni Ghana ha enti emma na wo mo ne wa brochiri 4 no wo mo ma me ba ako different mothers mienu one mother and one different mother but wo mo de DNA a certify se papa ne ma ye ma me ewu de enka ho eno na menti ase no eti ususu sen menji ntum timesira mo ne da bi ususu sen se wo se mo ma me afiri mu no mo na DNA se enye papa ne ma na me bisa se enti ususu sen menji ntum die enti na wonye ntum me wawa se
omo maame te ase de afa ye maame nte ase kura me dwen ho amente ase etu susu se papa na aye ho bibi ya na se den ontimi nya ho bibi a nipa da se ni na aye sa den ba papa ne de ontimi nipa da se ni ben ya minim se na yiri nim bi na ye sa before se betu sa na mo nso so fu bi ka chem so bi be titim ne papa ntem ni akoye awie adru ho ni akoye chese se oje sofu di echen DNA results no oh ye sofo ye di pase ya but ese de esi ye ne de ene papa na traffic nkola brema na bibi se yakoba ya nti sofo ne se obi betete woni o papa ntem ni akoye awie na ma ye DNA na wie a approve se enye mo papa no na nyam na results in my anti DNA na results in my no e na sofo ehu adiye se obi betete mo ne mo papa ntem e na ampa Ntuka chiro papa se so fo hye nkom oba yenim na me ka chense da nipa na atete me no ntem o ti me slow o si dabi we me bua ye na nka me ba no wanka no ansa me ye wa tu nam se da enya no nti na mba ye o mate se wa ba na me ba ba chia o ho ne di oti na ni ma no oba na anu ye oba ye o ja me kwan kama oja kwan sen 200 cedis okay e ma ne wan fa bro chire ne ma amre Pacho Debi Boga sanka boga de anya hwenka Irish Spring de obenya Boga de den Irish Spring de onsa be kan o de wan fa bi amro Pacho Debi e na ayi soap be liquid soap isan na o se ho ahon abi no we nya ti amete se wa ba kora se minim se wa ba unim se wa ba eni sardine wanya sardine bia Pacho Debi isi mo frɛ papa ne nto so papa wo fie ha wahu na no pai Bachan o chia no o chia no mi hu no na mitisi from peja mitia na hu se okotena Mr. Kakari, good morning. Morning. Pacha pombo ko de Ya mi adawo mama. we de be me na oba frimpom anie na oba mam sewa ena di case aba be dan yam sa no pay no atwetwe nkomo kakra na nanke ye hwe se ye no betena afidie so adi nkomo so producer say we se wo ma afidie so wo be di na sama tudwa e kire se ne papa no 40 years eja oba wi ase obehu ye nie o so di ni tu kwan na DNA mo no approve say onya wo ba eja ba ne sen So me dear, me no, ma me no me ni kushie mu no. Na wo no. Me ma so no musa me ba no. Ma hwe no. Me ko da brimu a di na ko school, ba ye bibia mama. Ana ko ba se bibia me wo no. Nya ma so me boa, me ma wo no, na me so omo betu me wa bishie ho. Kaji me ko ese fare ma, onje fare na ko ba se, omo be ko American embassy, omo ko ye, wo Ghana ha no. Omkwa ni da chi o mebe onko edie na okwa edie ni na die ni ba ya a che so wono onua ana another boy that we ka ho no approve of negative check nya me ma no omka san so me ma antu anu achi no me ba ha me ba be share I'm sure okay if that be the case ma me page ma ma on ye enti me ko tu abrabo kura ase emfa okrusi ya fa ewi ati awo ka chem so ni ntini kusi no untimi nko kamse bi ja wo chi bi anya adia me ha me hu bi e so wo ye DNA na eko United States na UK na se result ba mi hu de ko die ntia ba ka chem so anya correct one na o che se wo ma mi ewu nti ana die na wo pa che na che se wo ma mi ewu nti na DNA no mo pa che se anya correct ana ana the guy man so di kan so no the same thing also anya correct e moment bu dey na ba se min ntum awura edi me akoba no di me buy na say ya be ba October 2025 ana o buy fie na buy na o kire se o die ne no wo ni du ba so pasa ko ya fufu na me kwa ko ya ma wana na me so me dey so ya friend be bia me kwa ko ya ma but me tiaka because already me tia eka awo abusi amira ya ma na wo de wunyi ni a me di na se di sisi suwa mo friend say okay Mr. Kakari mi pacho ababa wa mam se wa ne maame uhia no wo ye ne ho ade ene ne tena se awafo
Here Trimpra, my young one. Nampachosia na wo ye na. Sata na me ile job, or so one. Etusia no na one ne ewo enkura mienu na nti nkura mienu yi sebe wa na wo manyina behu se ye papa nie. Nti after DNA no ama me ye free mu yi hwan na omo kwohwehwe ne se eja be me na. We ne wofa, no for nimpo, we something secretary. Onu kura ba be catch them say the sister adu anyade. Onu aman catch you. Good be sha. Bisa bra se wa. Now say what you want no fankasa. Change secretary. Onu ne nkasa adentua. Na je se ne wo fa ne kan se ne maame anya ade nti one ne nkasa. Me I hold him near kwaya onu ne fankasa. Ubisa no be catch. Na je se wo senka wo de ne call police eno ne ye after DNA results no. After DNA result, Jordan, the police. What's on? Wow. Na je sa wo de nka after DNA ni nyina nka wo hwe nyame anim na nka waboa ne kakra. Someone who said baby I want to do why Dan ba cho na nya after DNA o. The two sana mo na before ansa ne ko DNA no. What's it? Me say pa cho na nya after DNA. Ansa na Police ni there no. The two sana mo before after DNA. Na nya after DNA. Okay, now after DNA no time na wo because police also. If say DNA ni wie no. Me fro kra wo mfi me. Ntina ni fi unya de onya me ba. Na je bi na me yin fi nche. Ya ba ba ya ma ko kuro nkwa na ya ma wo. Boyfriend na. So but after 30 years, we say why pa na me fa na ye papa da. Na say na wo ma me na bi na mo. Me ma me so afrim. E say me odin ba asase so afrim. Say so abne. What the 40 years? Say idea na fufu ba. Pa cho wan me ni da so papa no wo. Me pa cho. Me ni papa wo ba bia. Wa. Nti na ma me do ba hanom no. Nyame ba no. Die na cheta nyame. Wo fi say that time me say. Me so me papa no. Family ya. Me papa no nti na me do ba hanom no. So me ka bia ma me. Na fa sa me papa no. For the say wo papa no die na ba so papa no. Am say me ko ba so e by force. And I'm ni right to something got seven over. Me say wa na me do aye papa me ni papa wo ba bia nti na me do ba hanom no. I'm say abene unya me ba. Ti me sra wa na me do aye papa. Ye say bia me begu anim ase. Me ba so mbeka bia ma me nti na me do ba hanom me nwu anim ase so. Me ni papa wo ba bia. Me mo mati ase ne say. Abena ya me ma wati ase ne say. Ma show. Nyese ma hwewo. Obi wo background no ma show ye hia ma se papa bia ye ma ne ba ma ya ma bi na ko pesa me ma ye wona sa wo hwa mi o hwe de wa hwe me pa me ba ha no ma megu anim ase ma megu anim ase ti mesira o ti mesira o jeme why na me tuma ni ento bia ni me ni papa wo ba bia wo be danto anya ha na nke ye ma se o de ba wo be kwa ko pe nipa ifanyifo wo ho ubeba ko pe nipa no ba fie da ebia die ne no ba ye so nya me papa do me de fa no sef na papa kura ne mom no wo no wa da me ni kama fo bia ntina me de ba hanum no ye se bia me de oba ha begu anim ase me ni obia Mr. Kakari mi angasa me opa Kakari eja be ma de wo ba se wa wo kanie Mr. Kakari unim se obi kura mpotimi adapt obi ba ehwe ne kwa. What you say? Enti say akura yi say de wa wo kan ena no pa oni mi di o enkomo office o say akura yi ko school a private car ene kwesi no school mu. Yes, actually say odo no na wo ho. Enti eja wa hwa akura ya de na hwe wo yam say wo ba na wo de ni tukwan na say problem bi say kura ba. Eja ni mami ye free mami okobi sansam papa we woni ho. Enti eja nka eja fa ne kan wo mai ho. Entimi nyi fisha kwara na wo no we no ameye no bintimi fa we di ni meka ho won na kwara nsi se wo ma kire se wo se die ni no wo me ametro no wo giganto aba me fro wo me se wo se die ni wo nyi ni nti wo mo so ye die ni ni di nti wo nyi ni no te so wo nye onu wo mu nua na obi
Sana Guaranica, before that, what they Bisano, Nana will take room up or bar or two bruska, maybe 500,000. What amount? Boy, no fun or the copra at the school. Ah, Mamma, go and ask you. One watch your muscle won't kind of quit, but you haven't quit down, but you're ordinary predator. No, I'm not in. Mr. Kakari said, DNA no na ontiasie. Se enye original anase bia ya 4G bibi ni ade a ya nkase ye behwe na moye DNA no but ye fa DNA ne nto nchen se de na America no obi okrampa obi ba okofa ne ye ne de oye we la obetim de na bam se enye we okrampo na ne adwetire bi kura na abepe ede abo no no so de abo ne bra Mr. Kakari I think se nke beboa Martin how can I say no when you me 8 years na me no okase I sit down with you on my mother. As you mean, Minister, that would be a medieval papa. You may have man on your mind. Mr. Lacarina, what's our worry? Ah, US away. Not me, Mr. Lakari, US away, say, yes, no, you turn there to now one account, was she? Oh, I did hit our Mr. Kakari hit a dear. I see the Pediano where you may you. The Pediano where you may hit at the end of the year. So you be by the council. Just a Yami, I'm denying and Yadi Hamadi. Martin Mr. Kakanti, Fred DNA for no matter take sample by me, dear me catch or ba or dobane me catch say aside DNA no. What do buy echo police now mean war for her. One as one pay police no until say DNA nanche kra say dwetre bi krampo and ade be bono no de abone bra I think senke be bo ntinka no man nkasa na monkika mom emfa mo amam say wa Mr. Kakari mi judi pa se de wo kan wo kan kwa mi se bufuo kakra wom na ye bebo so mpa ye so se de wo gi Nyankopon de ne nyina gi nyame di enti ye de die ne to nchen ano apɛ kakra e de abo ne dwetire na fe fatherly love no so nkuta wodie ne nkomo no mama na bam no wa fili se ono so ne papa ne why Mati, Nyame nhyira o Mr. Kakari uba no wa hade na abeka kire no I want to understand you ban and he said Bible say Romans 12:1 and 2 say I beseech you therefore by mercies of God renew your mind once you say again I didn't damage you or once you renew the mind out it can be anybody. No, will be out what you are on now, what you say was less. Every year, now what that became. Any idea, Mama? And you know, and you also sound like renew your mind. Now, no fun won't figure to Uncle Pancho. What for 6 years at the South Junction? I that why if you need to see so that how will be that. Me fear is you going a day come bear fight. Which was the dear one. Just a woman, woman who's a woman who's a brass, standing you as in a tear. And you won't come down, humble him herself. Come down. Me dey meet my catcher. Mam say de papa kan no. De o kan mi wogidie say we Leonard o te de o kan ase. Da papa se ye wi ade ne fo na ba na yen take sample ne no wontena se. Ne yen kasa na wo mo wadi da form de papa se obehwe wo. Me papa se me a wo kan. Yesusa yes why ni fie tamwa die ni nya tese ba bi adu san de akonkwala brem oba pa de papa ka bebrebe nyina no ase still wo primu akoma me primu akomo ese de ese papa no e bremu me wonim se enye wo eyo maame na ayemfom so o wo maame ena se koba se die ne second one approve say enye papa ene Mr. Kakari a wo de wonya boni bia wo maame mfom so ene sunsun so aba so but enipa bie ni hono mo a ye be prove say DNA we enya obo be gina tum simple sa enti wo pa ne chaw na wada na se a pa ne chaw na da na se Dan pa chaw me da wanu asiwai boni bia ma ye bia fa cha me nye bi Dan pa chaw me nye bi mai boni bia me dia yo bia fa cha me ati grandma mama ni kwa friend say mama afisia pa
Oh, yeah, yeah. You lean into your own understanding. Tell you what give what you count. I know now. I know when someone is you, the only man. Or when someone is here. So 8 years between 1994. I hope you to catch it and about the same. Many men Dan Pacho from Bonnet Chameway. Them there will be a fatchame. I rather know why on the bonnet. Some should buy, renew your mind. Never to a radiant is a part pay. My Pacho fast messes and from Bonnet Chameway being CBM. Not your bonnet why. When your bonnet be a bonnet, why I saw so daily browser. Not your bonnet why. Huh? Pacho mean ye be information with your mammy why, Pacho. Mr. Kakarima, young fancy, and DNA for now you're ready. Now, young train and take samples. No, why? Medasi papa, elder. Nabia, dear child, dear Senora, wouldn't Zambo. And so the audio about to somewhere are no name papa. Mr. Kakari, or any papa, the kind. My man can't crew, papa, you papa. Mr. Kweku Osei Kakari. We ni papa. Adentina meka so yini papa. Akwada ye di adanse na won se waka papa yi modern a wabo se ja e wo ne ma ho. Ani suade huna no wo e wo ne mada a che hono ho adwuma bia wo ye. School esese wo de ne ko yi. Ko pese wo fa no kwa bruchiri. Na wo kɔbɔ ne bra e wo e ho. Na de ma frempo ma akɔbɛyi na ye ma hometie. Papa ne de were responsible father. The SSA ja eye biano. Mr. Kakari waye. Yamanamo. Na oha unie. Manfred Poma menkana menka bio. Emei. Mami ya wo. Wawu. Dia waye ya no wawu. So hunsunsanso no ne aba. Mamia wafiri mui na de hawi nyina ba. Obekom no enipa wone ne wo akwada yi ababa ye wo hai sa nipa no wo ho enna Mr. Kakari modembo eni bia sade na ho ofetie so obi a waturu atukwa ne ade ene na manyinsan me de ba papa yi enu na ma bi kura sa suban ya da bia ye beka na nye ema munyinsan ya na mode kwhya mema munim wo mo omunim ho hwe enam se bia baaku bi wode baaku bi apa wo mo num nti na mo de ahye won ya na mema no so mo ha adwen mo panum pa so de kopa wo num de ya de be hyew eno ne ye de akwhye papa yi a akoduru ba bi a abeda adi se nkwada yi kura anya papa yi ba emei ba frem ma emei bi hwe yo ma mi ti ase anke ya ne no dede wa bible wa sa de kura anke obekire nanso woni ho obaya ne dai me catch Mr. Kakari office say bia papa no fe that's wa me hu no very nice man TikTok na also wanya 80 years okra no wo be ma brane a wogina ho omo akokora o 80 years wogina ne nan so pa and am say bia that time no now we are brand nti wa ho fe wo say enkra 7 one ma different e wo ye and am say bia no ho o say wo there be misikantia bi no no Mr. Kakari zi misikantia enti ne wa kan ye no kura enti ma bi kura sa su pen koma wa bombe no enya asem keto a wonu obi konyinsa kura no a de wo pe no de ne ho ofe de wo sika na obetimi ahwe no na odi nyinsa na kwhye no na ba bi awiase aduroi no e wo se ye ka no kura kire nipa se ni mi di aboa ma koduru ba bi a yentumi mfo obi nyinsa mu obi sa dabi enti man nsia sa de yi efisa wo ye dan a beduru ba bi no ebeba be dadi na ye kan nyina ma frempa ma mensra Mr. Kakari so ho ababa ya asem de ya ma rehuo ni abrese wa Kakari na asem de ya ma rehuo nyina ne se sesie na setena yi na brabo yi na ni da so nyina ne papa ya wahwe no wo no ama na be ye dadaba okọ school yi card ne kọ afedi akoduru ba bi asẹ na papa nya oba no kura ne se ababa nya me anya na dom kura enti na ne nua ba ko no bibia fa ntirim no pa asema ya kana nya asema da fomo wo papa wunim se wo papa se be wo akwantuom papa yi pe wo daache wo beti ane se wonya wo papa na afei papa yi wo ho do afiri ni mu ei fa na obefa na mesre
Mr. Kakari ye Kristo ni oye nyamesum ni mapa utie ne nkomodie ne bibia no a onfa bibia nto nchen maame no oye mfomso no oni ho ema onfa mfomso no mu yaw ene ababa yi ne nua ne ntena onya cha won na onya ababa yi se ne ba sabe sane ma mfrempa ma o kan ye no ye nya wo na wo no kura utimi adopt no ade akwara ne tena ehwe no ema ne yeyi ente sane ya de na mawa wankasa watete no efiri ne nkwa na abrem enya fa bi adroi ana obepo ababa yi ene ne nua yi me se na ne diem me di nyankopon di pa na chew Mr. Kakari nti asoma me kan na onya kwada no on say yesi agya sunsum katabaso we ya ka no eya no kro agya sunsum katabaso se obehu sa ne papa kura ni na papa sunsum akata ne so a ebe ma ne ho ato no eno na be ma oye bibia yeye na ma mfa ma me di wie ne say ababa yi hia kasa kire ne wo fa nimpon woni na ya aka suban bia wo yi na die na wo se kasa kire no tirimude na kane no oye dadaba no ani ho bio enti wo bo obra se esi abo obra eme nipa hu se wo wani da ho afutu amede be ma no na ne wo fa no ntempa ya nkopa ne wo fa ne chew na ne papa ne chew pa no nso no ye begire maboa ama papa na gina tum papa ne se na ne sifie enkrofo e na titimu a wo ne namba bia woni ba bi ti wo fa nso kura sifie e de na aba ye be kasa akire wo hwe ne huye all right ene dodo na asan light penten kwape police awuram wo papa timi atue sika ama braso se ye fa police ase menyem timi nko police ensa muhunu sei wo dia ya awade na waware dia tufuru papa fie yes waware ase ma ware so metimi papa fie be ma na ware no oni dan waware anu akotena be ma ni fie asem we die anu ehye papa na papa no oye ni papa ntia because upon DNA ni test na okoye enia no ye na adwen se obehwe ye maame na nso no na so odinti no e na ma papa no sisi awoyi nani e de ama no because enye obia na betimi aye ade papa we aye no se makwa ko hu se wonya meba na still na me force se mehwew enye common e wo ye man Ghana we mu enye common te na elder kan ye no nipo oye ade no mu we film e na wo akola na wo ti wo ba bi na wanye hwe no wo na nsonsanso no e ba wo so imei yesre munim se nipa ya one ne be fa nyinse no onye responsible a yesre mbe fa rightful person no maami ne hu se papa no ska wo ne ho ehye no anase okwa abrochi nti no e na odi nyinse we ekwohye no onye obi fufo ekwofa yefu no e na odi akwohye papa we nti se sanso ye die ne fufo ne ye hu se papa no ne ba eni ye maami anase sister ye oti he die endie all right so es wo hwe oba no nanso ekoba ne saade ne ye se papa no asema MFK e de atu nanim no onyema no na mai ye bia nkasa ntebusia story we bibia beto from bia me de ebeba besom na meka usa ha egusa ya emergency Ghana TVS so share so be subscribe na wa like na do comment so aba comment section na ase edi ameje so ani kente man